Ola. Bizning bor ustaxonalar bolalar uchun ham o'g'illar uchun. U masjid yonidaroq. Shunda qararsiz ham shunda o'q masjid yonida bizning leksiyalar bor. Ularni da albatta tinglarga bora olasiz. Lekin siz konsert yaratasiz ekan, musiqa yaratasiz ekan, menda qolasiz, sindanda yurib turmaysiz. Eliga. Ondan so'ng bizning menda bor audio gid, bir qiziqli, eski biste turunda, tarixi turunda bo'lgan audio gidni yozdirdilar yigitlar, qizlar. Siz QR kodlar topa olasiz. Mana qo'yadiranda yarminka yanında. O QR kodlarni tushirasiz o'zingizning kameralarga ham rahatlanib qo'shasiz bir saytga, ham anda o saytda audio gidni tinglay olasiz. Ham bizning Telegram bot bor bitadi. Telegram botga o'zib, uning otamasi haytam sizga qisqagina o jingil shunday aytadi. Tat forum bot deb ataladi Telegramda topa olasiz. Anda butun programmada bor. Yine şunda kirib qo'ya olasiz. Ham u bot eli sizning kichkinagina quiz uzdirashaq sizning bilan so'rovlar berashak, siz anga javob bersangiz, siz forumda kim bo'lganingizni bilasiz. Hozir biz sizning bilan ekrangina indimni jirchilarimiz, sahnaga chiquvchilar bilan tanishtirib ketasim keladi. Hozir menda sahnaga Olpar turkumi chiqa. Ko'p sog' Olmaz Ashadullin onlarni yetaklayib, bu yigitlar burungi turkiy instrumentlarda sizga musiqa o'ynarlar. Olpar turkumi. Alqishlar. Шляпа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
دعا لله ذاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Xayrlı günler dostlar. Sizni şadbız ketip қалырға шундай матур шарада, матур бәйрәмімізді Шен базарында. Сіздің үшін Алпар этно төркемі бүгін нәшид мүнәжетлер башқарылыр. Татарша этно музыка домбырада, курайда һәм түрлі біздің ойын құралдарында. Һәм инде сіздің үшін Талал Бадру Алейна башқарылды. Ол біздің пейғамбарыбызны қаршы алған шундый bir махсус нәшид. Үзенчәлеге безнең быел татарларның Идел Булгар регионының ислами кабул юбилее уңайыннан башкарга булдык һәм дә инде яңа ел белән сезне тәбриклибез. Хижри айы җитү белән һәм инде хижри елы җитү белән яңа ел бүген җитте һәм дә шулай Шән базары бәйрәме. Сезне бик шатбыз күрергә. Хәзер сезнең өчен Ибн Фадлан киносы өчен махсус язылган әсәр Алмуш Илтабар Алмуш хан турында. Ул безнең Булгар ханлыгының үзенчәлекле бер ханының берсе. Уен коралы үзенчәлекле әзрәк һава торышына тәэсир ителә һәм инде Күрәсез бездә думбралар махсус шундый. Безнең төркемебезнең исеме Алпар, ул атала, ике сүздән атала һәм инде алып һәм ар сүзе. Алып инде шундый баһадир, ар инде кеше дигән. Иптәшебезнең бас думбра, шундый махсус функция белгән думбра.
Subhanallah, ya Allah, Subhanallah. Avul ya Allah, ya Allah. Ey yalmış ildavar, kutlu bulsun, sağ bulsun bunlar. Ey yalmış ildavar, kutlu bulsun, sağ bulsun bunlar. Kardeşlerimiz, dostlar, sular güler, ey mersi sular güler. Ey esker, ey berence, ey esker, ey berence. Ey yağmış ildavar, kutlu bulsun, sağ bulsun bunlar. Ey yağmış ildavar, kutlu bulsun, sağ bulsun bunlar. Hazır sizin için İtil Yurtubuz degan eser başqalarılır. Bizning dil yurtubuzga bağışlangan, bizning bilesiz indi Hazar qilganligi bo'lgan, Bulgar qilganligi bo'lgan, ham indi Kubrat xonning 5 uli bo'lgan. Kubrat xonning 5 uli qizg'anishga tarqaldi. Ham indi mana shu 5 ulining birdamligi turunda bizning İdil Bulgar regionining tarixi turunda shunday bir asar. Sırdan gilgen İslam'ni Allah huzurdan bizge jid kızli sağ olasın doğan bizge İdil jırtımız saklasın Kıray bizini Bulgar jırtımız sağ olasın doğan bizge İdil jırtımız saklasın Kıray bizini Bulgar jırtımız
өз уақытында мейлі шақырымға толған тарқатты васиятыңды ішкенше бұбыратқаныбыз бір жұдырық болып ене бірге боламыз васиятыңды ішкенше бұбыратқаныбыз бір жұдырық болып ене бірге боламыз васиятыңды ішкенше бұбыратқаныбыз бір жұдырық болып ене бірге боламыз бірге боламыз бірге боламыз. Бекзат рахмат. Сіздің үшін қазір біздің достарымыз Фәнил башқарып қобызда. Білесіз ме екен ол ойын құралын? Әлбәттә білесіздер. Чөнки ол ең бұрынғы ойын құралларының бірсі. Һәм дә Фәнил гади генә уйнаучы түгел, ул шулай да безнең Татарстанны беренче тапкыр дөньяви кубызчылар конкурсында тәкъдим иткән кеше. Фәнил бик оста, шулай ук тавыш кырып та, өнләү белән дә шөгыльләнә. Һәм инде аңа сүз бирәбез. Ойна жырла, кызым. Зур рахмат. Шулай біздің ойын құралдарымызды тұрғызырға тырышабыз. Һәм инде шул бұрынғы ойын құралдарының бірсі Қырым ханлығына келе инде бізде бит білесіз, ике Қырым ханы отырған инде тәбәттә. Ул саз ойын құралы һәм дә инде пәйғамбәребезгә багышланган.
Muhammed kıldırın aleme gerek Şigdin dünya zetme Ümmet için Mustafa Sallallahu aleyhe ya Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhe ya Muhammed Mustafa Sallallahu aleyke 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 ya Muhammed Mustafa Ya Allah, Ya Aliyu, Ya Waliyu, Ya Hayyu, Ya Allah Al-Haliku, Ya Allah, Al-Maliku, Ya Allah Ya Jabbaru, Ya Ghafaru, Ya Ghafaru, Ya Allah Sallallahu aleyke ya Muhammed Mustafa Sallallahu aleyke ya Muhammed Mustafa Kitabına buladım bütün aleme sultan Sen Mehmet Mustafa bizge şefaatçisin Sen Allah'ın haribi günahlarının garibi Tergimize yadikti Ey Mehmet Mustafa Sallallahu aleyke ya Muhammed 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 Mustafa Said Kamal, İnsaf Ganibаев. Hem indi siz uylısızdır. Koyarsın bizge tanış kuylar. Tanış гармон мұңнары. Қазір sizin için махсус тала-тала boşqaralım. Hem indi bu махсус думбырада ойналып, hem indi өзіңізге ғұмумен яңаша ашырсыз мәғлұлар білерін. Koşulup yıllarız. Savaşlar iyileşken su eşirgen iyileşten Kaygıların müterenesini görür silersen Talla 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 inge bilegim İge
tallariga yana ikkan mindim yuragim talla 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 ikki bilagim niga tallariga yana ikkan mindim yuragim Ağlayrını soğut dirvelle ortasında sal bulsa Suğa salsan kalkıp çıkar bizge nasip yar bulsa Talla 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 iki bilagim Nige talla nige yana ikker mindim yüreğim Talla 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 iki bilagim Nige talla nige yana ikker mindim yüreğim Çırlımı işkende İzle üzek yana yürek can yeminste işkende Talla 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 iki bilagim Nige talla nige yana ikker mindim yüreğim Talla 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 iki bilagim Nige talla nige Talla 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 iki bilagim Nige talla nige yana ikker mindim yüreğim Nige talla nige yana ikker mindim yüreğim Зор рахмат, Инсаф Ганибаев. Бигзе рахмат sizga. Hozir endi sizga tanish bo'lgan shulay kuylarni o'ynaymiz. Maxsus popuri, aqalfoq. Mana bizning sol yoqda bu shunday davulbas, zo'r baraban. Ninder yom kelganda, sug'ush kelganda o'ynaganlar. Keyiflariz? Bizning milliy o'yin-qurollarda da xalq kuylarini yapıla, ham endi albatta. Bizning bir unikal bir şolay ikinci bir qubuzchi bizni chaqirasi biz kela, ismi Ildar. O hozir o'zi boshda o'zining qubuz ustaligini ko'rsatdi, shulay
Biz kubuşçılarga bay, bizden iki kubuşçı Türkümde hem indi birinci bizning tavuşun kuştadır. Сначала он сыграет, покажет звуки, да, кукуза. Hazır sizin için mahsus eser Burungu Biyu. Bu eserini Zahid Habibulin skripkada oynadı bizning Türkçeröv bilen ham yozmalari saqlanib qoldi. Ularni hozir
Зур рахмат сезгә. Шуның белән безнең программа тәмам. Сезгә зур рахмат. Әйе. Бүген өчен бүген нәшидләр башкарылды. Дини дә музыка, этно, фольклор һәм төрле уен коралларында думбра, саз, курай, дәф, давылбас, баз думбра. Шул уен коралларында башкарылды. Зур рахмат. Зур рәхмәт сезгә, Алпар төркеме дуслар. Зур рәхмәт. Егетләр булдырды. Фотога төшерсеннәр дә инде. Басылсыз егетләр. Алпарак чыгыз, алгарак. Алкышлар әйел. Илдар Зимадиев, Руслан Хисамов, Фанил Винданов, Адел Тимирбаев, Дима Лысов һәм безнең булган иде тагын Инсаф Ганибаев һәм дә Саид Камал Дауд. Зур рәхмәт сезгә. Алмаз Асхадуллин. Әйе. Рәхмәт. Хәзер сәхнәгә икенче төркемне чакырыр алдыннан мин сезгә сәхнәгә чыгыйм, сез мине күрмисез. Каян тавыш чыкканында белмисез. Ничек ошадымы егетләр уйнавы? Шәп булды, имән, бу көчле булды. Әфәрин егетләр, чыннан да. Кубызы да, думбрасы да, тавышлары нинди име? Бик рәхәт булды тыңларга. Карагыз әле дуслар, менә сәгать 16:00да менә монда Шейхана янында башланып китте театраль променад. Ул сәгать 6-да да булачак. Мин сезгә аның турында сөйләп китәм. Бәлки сезгә кызык булыр да 6-да сез кушылып китерсез. Ул театраль променадны уздыралар көчле артистлар, Кариев театры артистлары уздыра. Анда сценарий буенча Фәтхулла хәзрәт дигән кеше 22нче елда уянып китеп, монда нәрсә булганын күрә башлый һәм аның белән бергә аның укучылары юл тоталар. Алар бистәне карап йөриләр, нәрсәсе үзгәргән, нәрсәсе шулай калганын беләчәкләр. Без сезнең белән хәзер икенче төркемне көтәбез. Ул риваят төркеме булачак. Шуңа күрә ерак китмәгез. Алар да бик кызыклы, интерактив эшләргә булдылар. Дуслар, хәзер безнең сәгать ничә әле ул? Кем әйтә ала? Сәгате 16:10. Әйдәгез, мин сезгә әйтеп китәм, программада тагын нәрсәләр бара икәнен. Театраль променад турында әйтеп киттем инде мин сезгә. Так, 16:40-та, менә хәзер 15:50-дә, 16:30-да тәртип радиосы белән коллаборация бара. Ул лекция янында, менә лекция мәйданчыгында, мәчет янында булып чыга инде. Алар бик көчле дискуссия алып баралар. Милләт һәм ислам дигән. Исламда милләтнең
барлыгы нәрсәгә кирәк милләт бармы анда дигән сорауларга Нурулла хәзрәт Зиннатуллин җавап бирәчәк. Бик көчле хәзрәт, аңа сораулар бирә аласыз, кызыклы итеп җавап бирә. Модератор безнең ул лекцияның Айваз Садыров әйе, тәртип радиосының продюсеры. Хәзер тагын сез бара аласыз 16:00 безнең нәрсәләр бара микән? Хәзер мин сезгә әйтәм, әлбәттә өстәханәләргә бара аласыз. Анда хәзер балалар өчен дә, олылар өчен дә бик көчле, кызыклы өстәханәләр бара. Кул эшләре эшли аласыз. Димәк, сез ул өстәханәгә килсәгез, берничә минутта сез инде ниндидер әйбер белән китәсез. Үзегезнең кулы белән эшләгән әйберләр белән китәсез. Ул милли һәм мөселман әйберләр дә булырга мөмкин. Бик кызыклы. Так. Әлегә шулар. Хәзергә музыканы куеп торабыз. Рәхмәт. Дуслар, карагыз әле, Алпар төркеме тагын чыгарга булды. Сезгә ике кызыклы электрон форматтагы булган үзләренең җырларын тәкъдим итә. Каршы алыгыз, Алпар төркеме. Рәхмәт, яна без монда. Әйе, башлагыз. Сәхнәгә яна Илдар Имадиевны чакырам. Һәм безнең шундый эксперименталь этно-трэп юнәлеш. Әйе.
махсус милли құраларында ойнап, күңілдеріңізді көрген біздер деп үмітленеміз. Зор рахмет. Илдар Гимадиев, Алмаз Асхадуллин. Зор рахмет сізге. Алпар түркімі бисқа шықты. Рахмет сізге, бек зор рахмет. Достар, қазір біз сіздің білен енеден тыңлап олабыз программының тұрдайымы нәрсе бара біздің фудкортқа кірген тұмағыз. Алар бүгін 10-ға қатлік ішлейешек, Герменке де 10-ға қатлік ішлей. Қазіргі вақытта сіз лекциялерге барып келе оласыз һәм ұстаханелерге. Лекцияларда біздің әлігі вақытта бітіп бара енді дискуссия, ислам білен миллет деген. Ана біздің имам мәшіті, туған ауылым мәшіті имам Хатиба Нурулла Хазірет Зиннет Тулин уздырайымы. Аннан соң лекция болашақ 16-да 40-та башланауыл. Идел буе һәм ислам дин кабул итү турында 4 кыйса деген лекция болашақ. Лектор Илдар Шафиқов. Ул тарихчы. Аннан соң безнең сәгать 6-да менә монда театраль променад була. Аны да карарга онытмагыз. Сәгать 6-да Кариев театры артистлары көчле сәхнә күренеше куялар. Тек аннан соң Ustaxanelerinde etip kitire kerek. Ustaxaneler bizning мәшет янында, анда балалар ішінде, олар ішінде бик қызықлы ustaxaneler уздырыла. Қазіргі вақытта біз сіздің білен сағат 5-ні күтебіз. Мында тәртип радиосы караоке уздырашақ. Әліге 5-ке қатлік мында музыка ойнап тұрашақ. Сағат 5-ке жиылабыз караокеға, ме достар? Орасында күтіп қалабыз. Рахмет.
Где Паша? Mola. Arakan dünya şudur şu kaltaşın saydı şikayet. Степан, спина руло. Авек уло. Окей. Ну хоть подворачиваешь? Конечно. Шучу.
Очень крутая.
Dostlar, bir neçe minuttan soň bu sahnede sizning bilen karaoke bolacak. Tertip radiosu sizning için şunday kızıklı, interaktiv äzirledi. Şoňa görä tüzümli bolýaňyz. Mundan bir goýa ýyrakka gitmegiz. Men sizge elge tizgine programmany aýtyp gidýär. Hazır bizning munda bu sahnede karaoke bolacak. Rahatlanıp birgeleşip jırlaýbız. Tanış yüzlerde bulur, tanış jırlarda bulur. Şoňa görä süýünip, ýylmaýyp jırlarбыз. Hem bizning iskeçirem food court da var. Food court unga hatlyk işleýek. Şoňa görä demli bulgan riziklaryny, halal riziklaryny alyrgan tutmagyz. Üste bizning şeý zonasy anda şeý işleýän tutmagyz. Şeý de bik demli. Saat 6-da şeý zonasında teatral promenad bula. Anda Kariyev teatr artistlary sizge bik kızık tamaşa koýarlar. Ustahanelerde bara alar ülüşte meşit yanında köbrek. Şunda barıp özüňizning gollaryňyz bilen mendidir kızykly birler işleýä alasyz. Hem elbette leksiýalar bolar. Leksiýalarynda aýdyp gidip, mine hazırki wagtda saat 17:00'da leksiýa başlanyp gitdi. Anyň otamasy "Nişik jyr ýazarga" diýip atalýar. Siz anda bulsaňyz, jyrny ýazarga öýrenesiz hem kömek edip kömek ijat bulanda bergeleşip jyr ýazarga öýrenişeksiz. Hem tagyn bir neçe minut kütebizde karaoke başlanacak. Rahmet.
Они рабочие? Они рабочие? А включите? Включен, включился. И можно спросить. Dostlar, biz boshlarga ezir. Bu sahnada chiqish yashov shunday rahatki, bilasizmi nega? Chunki tomoshachi kuchli. Aydangiz o'zingizga qo'l chavig'izali birgalashib, aydangiz, ming so'm rahmat sizga kelganingiz uchun. Hozir men bu sahnada 5 minut 5 sekund bosib turaman doimo, ketayim. Chunki sahnaga hozir shiga bizning Tertib radiosi kollektivi, birsisi ol Tertib radiosi prodyuseri Ayvaz Sadirov ham mening opam Aysulu Liron. Aybat statusi mi? Prodüser Ayvaz Sadirov ham mening opam Aysulu Liron. Xayrli kech, esanmisiz, hurmatli do'stlar, jir suyushi, hurmatli Tatar milletining osil yigitlari, qizlari esanmisiz? Esenlermisiz dostlar? Pişen bazarı qonaqlari, qozonlilar, hammangizga da yolqinli qaynar salom bizdan. Biz deganimiz albatta Tertib radiosi ham bizning bugungi garmonchimiz, Tataristonning xoliq artisti, Tertib radiosining yaqin do'sti Kiram Satiyev. Rahmat. Biz hozir sizning bilan birgalab ko'ngilligina karaoke battle uyushtirib qaraysiz kelgan. Narsasi karaoke battle. Karaoke yo'lda bo'lsa tatarcha qarab o'qi deb tarjima etiladimi? Mana hozir biz birgalab bilgan jillarni birgalab qo'shilib jillarimiz ali o'g'lana tugul yorishimiz deb o'tiladi. Ikki komandaga bo'linib. İki komand deganlari kimlar so'ng'alar? Ida buna bo'lay. Ikki komanda uyushtirishni biz chaqirdik. Bizning bugungi kunda sahnani tutuvchi tanilgan yigitimiz ham qizimizni. Ham ali bulayg'ina o'rinsiz chaqirmadik ularni, chunki ularning birisi javob berishak bilan naqta estrada. Hozirgi pop stil ilkasidagi jillarga ikkinchimiz Aysulu. Endi xalqshan bo'lashaq. Ham endi haligi komanda uchun muayyan men jon otib turarman, asin ikkinchi komanda Biz uchun. kiyimimizda shundayroq bo'lishi kerak. Endi birinchi komandaning kapitani naqta estrada janri uchun javob berishga qizimiz tanilgan jirchi. Siz uni Oq shashaklar serialining eng motor jirining boshqaruvchisi deb bilasiz. Qarshiligi Zarina Hasan Shuna. Rahmat, Zarina. Endi ikkinchi kapitanimiz bizning Tertib radiosining bek yoqin do'sti. Xalq ovoz ijodi turida borisida bek yaxshi biluvchi yigitimiz Ruslan G'abitov, rivoyat etni turkumi yetakchisi Qorsholiq Zaluzin. Mana endi u milliy yigitimiz. Bizning mana shu o'yin shundan orasida xalqshan bo'lsin uchun hozir mana shu ikki komandaga kerak qatnashuvchilar. Hozir aylangiz Zarinaga da 5 qatnashuvchi topamiz. Sizning oradan albatta jirlarga yoratgan. Jirlarni tatar jirlarini bilgan 5 kishi mening komandaga kerak. Kim hozir bizning komandada qatnashirga? Aylangiz mana birinchi qatnashuvchimiz bor. Ikov, tag'in ikov, bir yigit bo'lsin, yigit kishi bo'lsin, aylangiz, yigit kishi bormi? Yigit bormi bunda yigitlar? Bor. Mana. Siz ostda turibsiz, hozir biz kelishguncha sizning yaningizga tushamiz. Biz hozir tushamiz, o'zimiz hozirda ikkinchi komandani jiyamiz, jamoat bizga shulay 5 kishi kerak bo'lashaq, yigitlar, qizlar, raqibitingiz bizning komandaga. Siz bu yoqqa qarab bosasiz. Demak, bir komanda bunda, ikkinchi komandamiz bunda bossin. Mana bunda, aha, Qorshiga. 1, 2, 3 kishi bizning bunda bor. Unda bizning 4 5-chi kishi kerak. Tak. 4 Tag'in kim? 5-chi. Mana bizning komanda endi hosil bo'ldi bunda.
Munda bizning kimdir жетмей бит. Ayvaz. Mana hozir Zarina o'zi chaqiram dedi. Kile buğay, ko'ramiz. Aşkınıp keldi ham bizning ikki komanda indi bor. Ayda güzel alqishlik bu ikki komandaga. Mana Aysulu durusini aytganda, mana o'tkilashdan bo'lmasin nima? Ruslan, sen o'tkilashdan bo'lmasin. Biz durusini aytganda, haligi bayramda mana sizning tigi yosh bugun vakillari deymi? Balki durusroq bo'lar, mana shu ikki komandani ikki bugun vakili deb ishlasak. Mana bizning yosh bugun vakili ham ulkan bugun vakili, mana shu komandani shogiroq. Ruslan, hazırmısın? O'rinini berirga bizning. Lekin men Ruslanni bulayqa mashib berishga tilamayman. Ruslan baribir bizning shu yana bizda. Bulaşaq bayanchilari bilan, komandasi bilan bunda bizga endi shulay muzika yog'idan da, ruhiy yog'dan da kuch-quvvat berib turadi. Ikkinchi komanda. Ikkinchi komanda demak, musikal komanda deb Ruslanni biz uzatamiz. Osqa. Ruslan yardım etib turursun ya, benim tovush da yok. O'zing menga ajrlarga mening komandada bo'larsiz. Eshitdingmi? Aysulu ayda sening komandada kim? Hozir endi men siz bilasizmi sizning komandaning kapitani kim? Sizga sürpriz yasarak bo'ldi. Sürpriz yasadık biz. Eğer siz bilmeysiz. Bizning komandaning kapitani sahnada endi 40 yıl ijod etuvchi, yoqti yulduzimiz, Mo'ng'ul sanduqashimiz, Tataristonning ham Rossiyaning xalq artisti Venera G'aniyeva. Venera Xanima G'aniyeva. Mana endi kapitan ilakdi o'zingizga. Sürpriz bu, shundan da. Endi qadrli jamoat, durusini aytganda bizning hali kapitanlar o'zlarida bilmay nindi yorish olarini kutashgan. Shunga ko'ra sizga gina tugul, olarga da bu yorish, bu konkurs sir. Eng birinchi raqamda aytamiz, bizga balki o'ng'ayliroq bo'lar, xalq bilan birga shunday komandalarga asosda meni xatni Zarina, chunki olar bilan birga ishlash sizga da joyliroq bo'lar. Aytamiz, biz tushiga olasqa hozir. Birgalab ko'ngilliroq bo'lar. Bilasizmi, shunday. Mendi kapitan. Mishtat, mana xiyollar shungaша. Shulay ol. Kutmaganda kelasan, qo'rqib turmasang shigasingda. Mana bizning kapitanimiz shu shunday. Bunda to'darak bosib shulaylik. Endi bizning beyga karaoke atalg'ash belgili endi ul aning birinchi birimi traditsion karaoke formatida uzar deb o'ylayman, shulaymi? Biz karaokeni nechik deb bilamiz. Aytasiz, bo'lay ishlaydi jamoat. Mana bunda bizning ekran emas, ekronni bizning tomoshachilar da ham eng muhimi qatnashuvchilar da ko'rsin. Ikki komanda siz shu yoqda turib tursangiz bo'ladi, chunki bir-biri orqali biz jurnalimiz. Meni xodimni mikrofon sizga. Demak, buni ishi bilan bir qodi jamoat. Jingishlarni belgilarga turishib qaramiz olqishlar bilan. Qaysi komanda birgalab motor etib biz hozir ko'rsatgan shirni ijrolab bera. Siz oxirida o'zingizning bayangizni berasiz. Meni xodimni aytasiz, o'zingizning komandadagi qatnashuvchilar bilan da yaqinroq tanishib ketik. Kim ismli ham nendek aqlli yigitlar, qizlar ekan sizga? Isanmisiz? Siz bilasizmi? Muhammadjonova Sorman. Jamoat to'xtatam. Bizning kameralar chiqdi. Shu quyidagi kameralarga qarab silik. Xalq sizni ko'rsin. Biz xalqqa silimiz ko'rsatamiz. Shulay. Bunda Alfiya opamiz kelgan Sormandan, butun oilasi bilan kelgan oxirisi. Sorman rayonidan Noila Linar qizi. Sorman rayonidan Linar Amirjanova. Elbiye Muhammadjanova Linar abining xotini. Sorman. Davlinar Aline. Rushan qizi. Qozondan. Benim ismim Deniz. Men Qozon shahridan. Men Ivan Ulan. Ivan. Deniz, sen shu Yurganiyeva. Deniz, sen bu oilani bilasizmi? Sen bir shunday bular yil sayin keladilar Sormandan, ham o'zlari bilan qatnashgan kishini oilalarini olalar. Asir bo'libdi. Alar shulay bo'lishlar. Alar shu hali o'zgan yilda bu qiz ularni qatib o'laydi. Bu yil o'shalarni. Demak, sizning komandaning ismi bormi meni xatimda? Ayda bir motor isim o'ylab topib komandaga. Tam bir mikrofon olib kelsanglar bo'lar. Пожалуйста, еще один микрофон, ребят. Bitta bir mikrofon. Komandaning ismi
Yıldızlar. Yıldızlar. Yıldızlar komandası. Yıldızlar komandası için kim cevap ata? Kim işan ata Yıldızlar komandası Yıldızlar için komandası. cevap Bütünüzü şanata. Bütünüzü. Mana hazır tikishlaymiz endi. Narsa bizning muhimroq ekan sahnada tajribamikan yoki kishit sori tusdagi kulmakmikan. Hozir biz bilamiz. Bizning Zarina Hashansova komandasi og'ada olqishlar berib olaylik. Zarina, ayda tanishib ketdik. Sening komandadagi kishilar bilan kimlar yig'ilgan ekan? Shular oilalar На любой вкус жиылған, на любой возраст дегендей кеттік танышабыз. Фамилия Сайфуллина, Қазаннан. Нұршат Рахманов, Мағи елінен, Бәрәңгі бистесінен. Donliqli Barangi lisasidan. Нұршат Усманова, Биектаудан. Ренат Кабиров Казан. Alona Bulan, O'zimizday rayonida yashayim Qozonda. Bek zo'r rahmat. Bütün rayonlar жиылған. Sizning komandangiz esa bularga tegishib tashlaydi. Sizning komandaga Yulduzlar degan deb ismni olib qoldilar, o'sha sizga ikkinchi ism kerak. Biz o'yladik da, olar yıldızlar bo'lgach, biz quyoshlar endi. Quyoshlar. Yıldızlar hem quyoshlar. Yaşıda iki şef komandamız var dostlar. Şimdi aytganimcha bizim birinchi birim traditsion karaoke formatında bo'lacak. Her bir komanda bir jırni boshqaracak. Mında endi jırning boshqaruv ustaligida ham komandaning birdan bo'luvi da büyük muhim. Demak, qadrli hurmatli yulduzlar, mumkin bo'lsa naqta sizning komandadan boshlaymiz. Sizga endi jir kerak ekan. Ayda biz tekshirib qarang, tartibli karaoke bizning birga jirlik degan rubrika nega yona yuragim Tatar xalq jiri. Bu ehtolatami? Bu ehtolatlar. Ayda Oys, Vidara xatni sizning komandangiz bor. Mana siz Biz tonalist kiramiz. Mikrofonni qolgan qatnashchilarga da bering, chunki birga jirlarga kerak bo'lacak. Sandulaşlar iyileştir, su içeride birleştir. Sanduların köklerin, suyla kurulur suylaşsın. Salla, 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 ipke birlerim. Mine salla, mine yana, ipke birine birlerim. Salla, 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 ipke birlerim. Mine salla, mine yana, ipke birine birlerim. Bek zo'r rahmat. Bu bizning Yulduzlar komandasining chiqishi edi. Nishik bayalaysiz haliga chiqishni qadrli tomoshabinlar? Haydaniz kuşlara. Bulduralar. Shunisi da muhim, albatta tajriba birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda menda endi uyda bek ko'p trenirovka yasab kelgan oila kelgan bitalaymi? Ham albatta endi Ivan o'g'lining da menga qatnashi bordir deb o'ylayman. U bizning komandada tatlantirib turish yigitimiz. Uqirga kelishingami, Ivan? Tak.
Quyoshlar, shulaymi? Hazırmisiz? Sizga nega she'rlarga bilasizmi? Biz o'zimizda bilmaymiz hali, durustini aytganda. Hozir hazırlaymiz. Kompyutergina bile, kompyuterdan kutaymiz hozir. Shu shirni. Nima yeyirken hozir shig'irga tish. Tak. Qora ujovul kiyib ko'ramiz. Kugar shingirlaydi. Hozir. Ko'rinibroq bo'lsin uchun hozir suratlar bilan ekranga siymayolsa so'zlari. İskender, duymuş ya. Şpiyon yeri orta. Hazır, ekranda siyahlanmışsınız. Gelin. Koysuna sıyırdım. Sizin öyle... Yanar iken minem yüreğim Bilen şimdi sizleri. Başlayınız. Bundan bütün sizlerde kırmasını. Haydi bilen şimdi sizleri. Sizleri bilen haydi. Derez değil başlama. Bizning tovushlar, конечно, kuchli, но mikrofon baribir kerak. Kelbidagi ko'garishim, sizni ko'rasin. Ko'garishim garidir, bolasini yotirga. Elde yori do'stlarim bar ko'nglini yuvatirga. Garidir, bolasini yotirga. Elde yori do'stlarim bar ko'nglini yuvatirga. İkinci kupletimini kuşlarız. Alfanın marşaları yok, Alfanın şarkıları yok. Siz kızların hatırışını jıralamayın şarkıları yok. Güneşlidir, bağlasın yatırma. Elde yari dostlarım var, günlerine yuvaktırma. Güneşlidir, bağlasın yatırma. Elde yari dostlarım var, günlerine yuvaktırma. Adını bulup ağayınlar, gümüş bulup damayın. Siz kuzuların karşısında kimler bulup yanayım. Güler şirinlidir, bağlasın yatırma. Elde yari dostlarım var, günlerine yuvartırma. Güler şirinlidir, bağlasın yatırma. Elde yari dostlarım var, günlerine yuvartırma. Elde yari dostlarım var, günlerine yuvartırma. Kıyaşlar buldu bu kıyaşlar. Quyoshlar komandasi jırladı.
Siz qadrli tomoshabchilar ortqandan ortasiz. O'xshaymi sizga? Sizda qo'shilib jirmaysizmi? Hali bu bizning birinchigina baygi. Dursini aytganda hozir tomada qotlovlana qadrli komandalar, o'yin ro'yxatida bizning har bir mana sizning qatnashuvchi komandalar har bir kishiga berasimiz kelar. Siz kapitan bo'larak mana Shiratdagi baygiga soyli olasiz o'zingiz qatnashuvchini. Biz qarab turdingiz bitin nechik jirlaganmi? Hozir bizning Shiratdagi baygida jirlar bir kishi kerak bo'lacak jirlarga. Totar jirlarini yaxshi bilgan kishini saylash chunki bu jirlarda biz tushirib qoldirdik so'zlarini. Mana shu chiqib qolgan so'zlarni ular o'zlari qatnashib bilirga tegish bo'lacak. Bo'ldimi? Rебят, как у вас? Отлично, mana hozircha. Allohga shukr. Kim bo'lar, kim? Hozir aytamiz, ali o'zimizda bilamiz. Ayda bosali, Leyla bosali kimsa? Naila bo'la, Naila. İdil bo'yi qoyinlari. Mikrofon fakir. Men bunda sizning so'zlar bo'lashaq, lekin qaysidir so'zi tushib qolgan bo'lar atmish. Men shular deb aytdim. Şallalında işederim Duman cennetine yıllarım Eğer sizden ayıp çıkanlarım Alıp sizden olsa yıllarım Ben şallalında işederim Duman cennetine yıllarım Duman cennetine yıllarım Yoshlar komandasini sizga javob berar. Siz senga so'ylab qo'ydingizmi? Shu avor birimni qaysig'iz o'tayishi. Sizga jir Suluqay. Eshitganingiz bormi bu jirni? Suluqayni o'ynab ko'rsating. Oyqala sularimiz, sho'qala sularimiz. Bir kishi jirlaydi. Kim jirlayacak Zarina? Meni Alyonaga berib qari. Jirlaysizmi? Aydangiz, ikkovi jirlaysiz. Qolganlar bo'lishmi, yarimi? Ketdik ayda. Oh,
sarayısın, sarayısın şu canında milunan. Oy kala sularımız, şaykala sularımız. Oy suyunun arasında yürüyen sularımız. Oy kala sularımız, şaykala sularımız. Oy suyunun arasında yürüyen yuvarımız. Jırlap qana tugul, biz hali jırlarni bilib da davom etigeli. Şuna itibar ettim Ayvaz. Bu komanda qatnaşkanda bu yaktan jırlap dururlar. Bular jırlaganda bu yaktan jırlap durarlar. Mana yarışı yok. Bir gün yarışmaymiz birge. Keyifleringiz nechuk jamoat. Sizdan qo'shilib jırlasizdir bek. Aydagiz hozir Shiratdagi beyli jırlov bilan tugul, ajrni tonib bilib bilan. Biz hozir azalab qo'ydik sizga jırlar, bilasizmi? Haligi jırlarni tonib bilish uchun sizga smayliklarni o'qib bilirga kerak. Telefonda smayliklar bilan yozishasizmi? Emoji deb ataladi. Mana Ivan o'g'lining da keragi chiqdi, Allohga shukr. Jamoat, mana hozir biz ikki komandaga birovda yordam etmay, biram kelamiz. Agarda komanda bilmay ekan, 5ga qadar soniymiz, boshqa o'yinlarga vaqt beramiz. Shu jirni mumkinlik beramiz Shiratdagi komandaga o'targa. Aydagiz yulduzlardan boshlab qoring. Aydagiz mana birinchi jirni toni deb ataladi. Qoring qismaylarga ham Yerdem etmey bir künde. Yerdem etmey bir. Bu Tatarcha jir. Bular qorab hazır bilsinler. Yerdem etmeyiz yeme. So'zi de Tatarcha. Mana shu smaylikda Etmey bir künde. Kim ayta? Kile, ayağınız ko'rsatamiz. Kile, yova, yarashgan bir bolat. Durust javob. Bir bal. Abi, siz bir qatımında aktiv kishi aydaga siz bal sonab borasiz, mi? Bu komandaning bir bal. Yoriymi? Ketdik ikkinchi jir. Zarina, sening komandaga. Nindi jir ekan bu? Durust. İlnasa filmning bir basım kela ko'zlarini jira. İkinci bal deniz alkışlab olamiz. Jamoat alkışlab olamiz. Durust jir. Shiratdagi jir. Baliga birga bir, mana buni bilib. Aytelim. Yağmur yağmalı, sağırların ko'nglingni olmalı. Sen qo'ydasın, suygan yarim qo'ydasin, özlab seni derazadan kutaman. Bravo. Tağım bir bal. İki bal. Tek. Mana bu big avur jir. Yerdem etmey bir künde yerdem etmey. Karşılaşıkma yok. Onlarına karşılaşıkma
Javob deriz. Javob deriz. Eliga necha ball Abzay? 2 mi? Bigrak qoti ekanishsiz. Shirat tavajjur. E'tibor. Yıldızlar komandasına. Ayda mikrofon sizda. Nishik. Hozir ha. Mana bunda yash bu yerni bila уже. Aytsin bilgeç. Roza roza sevgilim kımırladı meni üstüne tutamayım. Maxsus men aytam bu komandaga bilinlarmikan deb Elvin Grey'dan shirin kiritgan edik. Javob deriz. Mana shulay, tag'in indi girinlar. Zarina. Rozalar 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 sevgilimler rozalar günlerimde oynar hislerim dik uzaklar muhabbetim solmasınlar behet gülleri solmasınlar behet gülleri. Aferin. Mana var mısın tag'in Ismoil? Var. Aytaylik qolg'ani. Tak. Dashmaymiz yana. O'zlari bilsinlar. Bilsinlar. Tak. Aytaylik o'ynayozali. Har bir Ismoillik bir so'z deb qarasangiz, kelib shag'ashaq. Haydaysiz birgalab o'ylaymiz. Senga rohatimdan narsa qilishim. Bu narsa. Suv. Yor deb aytirgan bak. Shuncha so'zni bilsinlar haydaysiz. Aytaysiz nasıl olaysan? Yo'q, narsa bu. Tag'in narsa ko'rasiz. Narsa bu. Ayy. Ne diyecek? Uşaq. Suyunda uşaq yanar. Bazgan uşaqlar. Zarina sizning komanda. Aramız so'rov bilgisi bor bunda. Suda yüzülasınma, min seni kurmi tuzalmime si tuzalasınma. Suda yüzülasınma, min seni kurmi tuzalmime si tuzalasınma. Bunda молодцы. Aşıqma bor. O'ylay tursinlar. Nesha shot? Siz shu Yüreğine verdim görünmüş o yürek. Ey o yürek, seni yürek yeşil yerlere. Tak, javob beriz. Zarina sizga. Bilmaysiz, avurma. O'ylag'iz. Adam. Narsa bor bunda? Oy. Yurak. Kiravavi. Yo'q. Kiravavi ustida bilmaydi o'shani ayni. Kiravaga butamag'iz. Yo'q, ayda orqa bosala Leyla, orqa bosala hal bo'lishadi. Orqa bos, orqa. Leyla, mana. Orqa tag'in. Yo'q endi, tega yurakka olg'a. Stop, hozir. Mana yurakni aytadi. Stop. Yema, qara. Yuragingdan ubar edim. Ko'rinmay shu yurak. Olg'a.
Oy ol yürek, sirli yürek, yaşay tire. Sosu jırның doğumu. Jırlıyız aya tağın. Gideyiz. Yüreğinden verdim kurumuş o yürek. Ay ul yürek sırlı yürek yaşı direnlerek. Bu diren olma kamını. Bravo. Aferin. Hukur ederiz bayrak basit. Halk bizni kursun sizden. Göresiz mi siz? Bik yaxşı, bik yaxşı. Bizning Shiratdagi konkurs, Shiratdagi beygi ikinci ki ostına deb ataladi. Hozir bizning Shig'ashaq jir so'zlari, lekin siz ana jirlarga tegishli bo'lasiz. Ikinci jir ki ostına. Qorigali nindi jir ekan bizni. Sizga hazırlangan. Tuğan til jiri. Lekin siz ana jirlaysiz. Ayrılmağız ki ostına. Demek Kiram abi bizge Ayrılmağız. Ayrılmağız jırıncı. Bo'ldi, Allohga shukr. Anladingizmi? Ma'nosi. Sizga hozir kirisincha ayrılmağız kuyi tugul, ayrılmağız jirin, ituğan til jiri ostına jirlarga kelib boshlayapti. Mikrofonlarni bering, mumkin bo'lsa, borisizlar. Fire!
тағысы. Ләкин аңлатыбызга кирәк, ни өчен менә шушы 2 җыр яңгырады соң әлеге минутларда. Туган тел һәм аерылмагыз. Монда барысы да аңлашыла кебек әйме? Туган телдән аерылмаска өндәдек без сезне шул рәвешле, кадерле, хөрмәтле тамашачылар һәм уенчыларыбыз. Инде җәмәгать безнең җиткән финал ярыш. Финал ярыш нидан гыйбарәт? Безнең капитаннарга хәзер аерым чыгыш ясарга туры киләчәк. Әле сәхнәдә булса тагы давайдырак булыр иде, дөресрәк булыр. Чөнки менә әлеге бәйгенең чын мәгънәсендә чын профессионал җырчыларны чакырабыз. Шулай ук урынлы, чөнки аларның менә чыгышы нокта куярга тиеш безнең һәрбер команданың бәйгеләренә, уеннарына. Әлбәттә инде яшьләргә юл, шуңа күрә Зәринә, син нинди җырын сайлап алдың безнең Венера хатынының репертуарыннан? Без яшь булгач Зәринәгә шундый бирем биргән идек. Венера хатынының репертуарыннан бер җырны сайлап алырга. Нинди җырны сайладың һәм нинди җырны башкарасың? Әлбәттә Венера хатынының мин бәләкәй чактан, кечкенә чактан бер җырын беләдерим. Хәзер дә яттан ул башта. Әлбәттә ул туй күлмәге. Туй күлмәге. Җанадабыз. Безнең минусы кысымараның бер шул сез хушу. Бирмәгән идең моны? Бирмәдең моны син? Син бирдең идең бит. Булса, булмаса уйный. Әйдәгез баянларына җырлыйк әле. Туй күлмәге ак ефәктән кызлар буя ак кышлар аклык биту сафлык биту яусын әйдә алкышлар бергәләп туй күлмәге кигән кыздан беләшеп ләүләр туй күлмәге Көтілген мезгілдерінің бірсі шулай бит. Біз Татарстанның һәм Россияның халық артисті Венера Ғаниеваға сөз береміз. Әлбәттә инде біз Венера Ғаниевадан аның ең популяр жырларының бірсін көтәрбіз шулай бит.
Yaratılga keldik biz bu yerga. Tugan elimizni, tugan tilimizni, ata-onalarni, bolalarni, qozonimizni. Ura! Yaratılga keldik biz bu yerga. Yaratmagan yürek yanalmay. Yanalmagan yürek tüger. Yanalmagan yürek tüger. Yaratmışa bizge yaramay bizge. Yaratılgız tuğan ile bizde. Yaratılgız tuğan ile bizde. Vermiganda qaramay. Mehbetsiz yaşav yaramay. Vermiganda qaramay. Mehbetsiz yaşav yaramay. Birga jillaymiz. Yarattılar bulmay yengergene. Ko'ngillarni men qat yaralı. Bari bir yara qilg'at kerak. Sog'ishlarni to'g'ratirg'at kerak. Yaratmışa bizga yaramay. Yaratığız aziz onalarni. Yaratığız aziz bolalarni. Vermiganda qaramay. Mehbetsiz yaşav yaramay. Vermiganda qaramay. Mehbetsiz yaşav yaramay. Yaratmagan kişi yaratmasın. Andaylarga yanun yaramay. Yaratırga kirek fakir gerek. Yaratırga kirek sıhret gerek. Yaratmışa bizge yaramay. Yaratığız tuğan yağığızne. Sigan yarığızne. Vermiganda qaramay. Mehbetsiz yaşav yaramay. Tuğan yağığızne. Sigan yarığızne. Vermiganda qaramay. Mehbetsiz yaşav yaramay. Ura! Ura! Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Ганиева. Йолдызлар командасы. Менә нинди күңелле бәйрәм булды чыннан да шушындый күңелле бәйге. Айваз. Biz endi o'yladik da qaysi komanda jingani belgilari uchun ballarga so'rab qaradik. Sizning olqishlar bilan da belgilab qaradik. Lekin narsaga desangiz-da, jingda menga qolsa, bizga qolsa do'stlik, shunday Шулай. Һәм без инде чыннан да тырышып җырлаган катнашучыларга